Dumelang, ke le lotšha, ke le tamiša go somaya ka Dr. Makgabo. Le kgone ke rata re dire reading ya rena ya today. Re bona tšatši la rena la lekgono le tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le the 10 of wands, ke na le the 10 of pentacles, ke na le the 2 of cups. Pele re thoma ke rata go amogela ba ile re ke mathomo ba tsaya monano la rena. Ke la amogela ebile ke gopela le subscribe le gotle notification bell le like le video ya rena. Okay, ana tšatši la lekgono le tlo sepela ka sebopego mang. Go bantši ba lena ke bona e le tšatši la katlego, tšatši la lerato, tšatši la lethabo kudu ka ga ile go bonagala tšhelete ka rapholo ba gago. Go na tšhelete le gore o tlo ikhumana tšatši la lekgono. Ga ba bolela mo ke nto e tšhelete e tlo tla mo go wena, ke tšhelete le gore o tla ba o e enne, ke tšhelete e le gore o tla ba o e bereketše. So go raya gore o hwetša mphufutšo wa phatla ya gago. Go šoma o tla putsua ka tsela ya maleba. Go bangwe e ka ba ntho la gore o ka kry-a a recognition of some sort. Akere o kgotse le gore o šomile ka thata mošomo wa gago, o kgone go fitlhelela di-objectives tše le gore ba ba nyaka gore o di fitlhelele. Gomme ka mošomo o mo botse tseba gore batho ba ile gore wa ba šomela goba ba ile gore o reporta mo go bona ba kgona go bona mošomo wa o mo botse mmogo le ba ile gore o bereka mmogo le bona ba kgona go bona mmereko wa o mo botse ba lena a lot from wena. Gomme ba tla go fa recognition gore e go tshwanetše. Recognition e ka tla jalo ka tšhelete, e ka tla jalo ka promotion, e ka tla jalo ka a handshake mo ile motho o tla wena o lebogiše o šomile. Ke tše dingwe tša dilo tše le gore o tshwanetse o di appreciate, o di thabele le yona that handshake e le gore mohlomongwe e tla ba e sena tšhelete mo go yona o e thabele. Go ba e leng gore mohlomongwe le ka ba le ke pereka le na le business, e ka ba spaza shop, e ka ba o reka dilo kae o rekiša, le yona ke mošomo nthowe. O se ka nyatša mošomo wa gago, ke mošomo nthowe. Go ka šoma ka thata business ya gago e tla gola. Go ka šoma ka thata batho ba tla kgona go bona mošomo o mo botse, ba recognize business ya gago gomme ba kgwetše le gore ya growa. And then go na le yona business ene o le ka be e nnyane, o se ka kgwetše le gore o feel settled mo go yona, o ka o kgotsofetše. Yes, kgotsofala, but o se ka kgotsofala ka tsela e leng gore ga o nyako go itšwetša pele, ga o nyako go igodiša. Reading ya today e go botša gore o swanetše o be le dikgahlego tša go godiša seo o nago le sona, e seng gore o kgwetše le gore o ba greedy, o rata dilo o dira eng. Ye ga e bolele ka o ba greedy, e bolela ka ntho ya gore o se ka ba comfortable mo o leng gona. Kry-a di-greener pastures outside, ke thutse dilo tše dingwe gape mo e le gore o tla kgona go godiša business ya gago ka mokgwa e le gore mangwele ya gago ba o file yona, gomme ba rata gona gore o e godiše. E se ke ya nna at the same place for nako e telele. So go business ke bona le business ya gago le kgone e ka šoma gabotse, go na le tšhelete le gore e ka tsena ka bontšhinyana go feta mehleng. Gomme tše ka moka di diragala ka baka la maitapišo a gago, mangwele a gago ba bona gore wena o šoma ka thata, gomme ba bula menyako le tše tse tla ka mogare ga bophelo. Go kgwetše le o na le business ga ena pesepela gabotse, ema gore o kgone go hwetša dipheko tše le gore di tla go thuša for business ya gago. Ka nako ngwe kgwetše le gore go sepela gabotse a se taba tša gore mangwele a gago ba o fe di-blessings. No, di-blessings tšona ba di romela but a di kgone go fitlha mo go wena ka baka la jealousy, mona o le gore o tletše around dilo tše wena o di dirago. Mona e le gore o tšwa go batho ba e le gore ke manaba a gago, ba ka ba ba tla e batho ba e le gore ba pretender, ba bangwe ba ka ba e le gore ba ke pontšha gore bona ke nnete ga ba rate dilo tše wena o di dirago. Ka nako o kgwetšele o dira dilo tše e le gore batho ba bangwe ga ba kgatlhege ka tšona, ba bona gore o tlo ba successful, ba kgona go bonela pele di-blessings tša gago, lehumo la gago, bophelo ba bo botse ba lethabo ba lerato ba peace. And then ga ba nyako go bona wena o le ka gare ga peace, ba nyaka go bona o phela o sotlegile, o le ka gare ga di-stress, o phela o lla ka ditšhelete, o lla ka se, o lla ka sela. So ba tla leka ka mokgwa e mentšhi gore ba šomiše dilo tša bona, pheko tša bona tša mmele gore ba thibele dilo tša gago tše di botse gore di se ke tša tla ka gare ga bophelo. So go bohlokwa gore go ena le business ya gago o make sure gore business ya gago ya cleansiwa, ya ba strong, ya ba protected. Wa ba le dipheko goba mohlomongwe diwasho tše e le gore mohlomongwe o ka no fela o koropa ka tšona ka ra business ya gago le ka ba ga teng mo bekeng or gararo mo bekeng. Wa ba le dilo tše e le gore o ka di fišeletša, dilo tše ga se dilo tše e le gore ke di semantšhanang le go thwala goba o dirang. No, they're just simple things. Dipheko tše e le gore ra re di ga kua nageng kua,
ra di prepare ka mokgwa re di preparang ka gona e le dipheko tša di-lucky tša go bula menyako and ebile le dipheko tša protection gore go ba ile gore ba tla go wena ka meleko e se ke ya šoma. And then wa ba le mogolano fela o tša ricenyana o tšhela ka rapaole ya gago o bea sekotlolwana sa gona ka mo businesseng ya gago e tla protecta business ya gago ebile e tla dira gore business ya gago e šome gabotse. Wa fela o koropa ka ona metsanela a cost salt gafetša gore go se ka ba le meleko ba ile gore ba tla ba tshwere meleko ga ba tsena fela meleko bona se ke ya bereka ba palelwe ba ile gore ba tla ka tšhelete e le gore di berekile ba tla ba tlo go reka mo kgwebong ya gago tšhelete tša tšona tša le se ka namba tša ba le maatla go tšele gore nampile di tliša malwetse ka raphelo ba gago di tliša lefifi ka raphelo ba gago di tliša lefifi ka ra business ya gago o kgwetšele batho ba eme ya bona gore ba o ishe business eo ka re ga ba nyako o bona wena o tšwela pele ke nto e la gore na o nagana gore ke ena mang o nagana gore a ka phala mang. So ke botlhokwa gore go na le business go bona business ya sa sepela gabotse protecta business ya gago o ka no ba o sena business o ke šomela mo šomang gona goba mohlomongile o sa šomo nyakana le mošomo thoma pele ka go bona gore lapa la gago le ba gabotse lapa la gago le ba cleansed le ba protected mmele wa gago lona o be cleansed o be protected gore o kgone go attracta di-lucky tšeo tša mešomo ga se gore modimo ga o romele mešomo wa e romela ga se gore mangelo a gago le badimo ba gago ga ba o romele mešomo ba e romela mare manaba a gatela pele ka wena ba bona dilo tšeo di sa etla gomme ba o yete pele ka tšona ba di-block. So go botlhokwa gore go le wena motho o se ka no nna fela modimo o re file dienywa o re file ditlhare a re di šomiše re phele ka tšona so ga se sebe go ya o sepela o ya go motho wa ngaka o ba moprofeta o ya o nyaka tšeo di nyakago as long as we ya go batho ba ile gore wa tsaya ba šomiša di-natural herbs natural things as long o tseba re ntho o e dirang ga se go thwala mo e leng gore o sasa o tlo kgwetša o lla le family ya gago e lla goba o tlo kgwetša o bona dilo tša go thuša ka mo ntlong goba bile o dula le tšona ka mo ntlong so go na dilo tše dintši le gore o ka di šomiša tše di very very simple tše le gore o ka cleansa ka tšona wa tractor lucky ka tšona. And then le kgono gape ke bona tšatši la lethabo mo go wena ke tšatši la lerato you feel loved and wanted o ka o thabile mo moyeng dilo when coming to taba tša marato dilo tša di tlo no sepela gabotse o ka kgwetša o le together le family ya gago le mmogo le enjoya mphufutšo wa phatla ya gago mohlomongwe la pele dijo tše di monate ka mogae le celebrator mohlomongwe ebile ge e le gore le di rata go ja kua ntle kua di-restauranteng wa kgwetša le gore o iša family ya go mo o išang gona goba le reka takeaway tša lena re tla la ipsina ka tšona sa bohlokwa gore tšhelete we o e šomiša gabotse o gopele gore tomorrow will always come o se ka kgwetša tšatši le lengwe tšatši la pula tša matlorotloro mo e leng gore di-business ga di sepela gabotse mabaka a ditšhelete ga a sepela gabotse o kgwetša le gore ga o tsebe gore na o swantse o tše kae o bee go bohlokwa gore ka mehla o save something for tšatši leo ga le fitlha o tsebe gore o tla tšeagana mola o savileng gona o se ka kgwetša o itshepile gore ke tla ya ka kgopela kae re na le mathata ka ra malapa rena ka mokana rena re na le mathata a ona o e le gore dilo tša phelong ka no di sepela gabotse ke ba mmalwa ba uwe mare o se ka rata gore mathata a lapa la gago a tsebe ke batho ba ka ntle o se ka rata gore ge go sena bopi goba go sena sešebo goba go sena sukiri batho ba ka ntle ba tsebe le ka go saver and o re go reka yona grocery ewe reka dilo ka bontšhi o tsebe gore ge ke rekile ka bontšhi ke eo ya go saver tšhelete and ebile dilo tše di tla lasta ke a leboga ba ga gešo ke yona reading ya rena ya tšatši la lekgono mahlatse le matlhogonolo ke yago.